Kuble yapi baro shakane ka video translation. Kane ka video kadai kalanong ka baar jongka beginners level 3 kisngi jongka tayo bat kibnai jong usnem. Menta hakane ka video ngan penkela ya kikitin naka English shaka Hindi bat khasi. Ka video kan long ka banyara bahaya pi banang pan sngoth ya ki meaning hakaktin English hakaktin Hindi bat hakaktin khasi. Takada haus ngau bahaya pe nado basdang hado bokot kane ka video kenang bapin sngoth bah. Haka lenong ka banakong jongka beginners level 3 days of the week and month of the year nilatip yaki days of the week hakaktin English hakaktin Hindi bat hakaktin khasi. Tementa hakanika lenong ka baar jongka beginners level 3 days of the week and month of the year ngintip sayaki month of the year hakaktin English hakaktin Hindi bat hakaktin khasi. In English, January. In Hindi, Janawari. In Khasi, Kala Lengkot. Sengap bahaya ka rukom pronounce, okay? Haka English, January. Kabumud haka Hindi, Janawari. Haka Khasi pat kamud, Kala Lengkot. January kamud, Janawari. Haka Hindi, haka Khasi pat kamud, Kala Lengkot. In English, February. In Hindi, February. In Khasi, Rampang. Hang neru sengap bahaya ka rukom kenok jonga ya ka rukom pronounce ko jonga, okay? Haka English, February. Ka bumud haka Hindi, February. Haka Khasi pat kamud, Rampang. February kamud, February. Haka Hindi, haka Khasi pat kamud, Rampang. In English, March. In Hindi, Mars. In Khasi, Leber. Hang neru sengap bahaya ka rukom pronounce ka jonga. Khamtam haka ketin Hindi. Okay? Haka English, March. Kabumud haka Hindi, Mars. Haka Khasi pat kamud, Leber. March. Kabumud haka Hindi, Mars. Haka Khasi pat kamud, Leber. In English, April. In Hindi, April. In Khasi, Yayong. Tementangan ong suki-suki, tesengap bahaya ka rukom pronounce, kenang bapin la ban sngotu ya kejingnya per haka English bat haka Hindi. Tadaka English, April. Kabumud haka Hindi, April. Haka Khasi pat kamud, Yayong. April kamud, April. Haka Hindi, haka Khasi pat kamud, Yayong. In English, May. In Hindi, May. In Khasi, Jemang. Hang neru sengap bahaya ka rukom pronounce ya ka rukom kenok kenang bapin la ban sngotu ya ka jingya per haka English bat haka Hindi. Tadaka English, May. Kabumud haka Hindi, May. Haka Khasi pat kamud, Jemang. May kamud, May. Haka Hindi, haka Khasi pat kamud, Jemang. In English, June. In Hindi, John. In Khasi, Jaliu. Kenma bahai kene haka English, June. Sengap haru kom pronounce. In English, June. In Hindi, John. In Khasi, Jaliu. June kamud, John. Haka Hindi, haka Khasi pat kamud, Jaliu. In English, July. In Hindi, July. In Khasi, Naitung. Sengap bahaya ka rukom pronounce. Haka English, July. Kabumud haka Hindi, July. Haka Khasi pat kamud, Naitung. July kamud, July. Haka Hindi, haka Khasi pat kamud, Naitung. In English, August. In Hindi, August. In Khasi, Nai Lar. Tesengap bahaya ka rukom pronounce kenang bapin sengotu hapadan ka English bat ka Hindi. Tadaka English pinongkum ne August. Haka Khasi pat pinongkum ne August. Haka Khasi pat kamud
नाई लार अगस्त कमुत अगस्त हका हिंदी haka khasi pat kamat u nailar. In English, September. In Hindi, Sitambar. In Khasi, Nailor. Hangne sngabha yaka rukom pronounce khnang bapin sngothubha. Tadaka English, September. Kabamud haka Hindi, Sitambar. Sitambar. Haka khasi pat kamut Nailor. September kamut Sitambar haka Hindi haka khasi pat kamut Nailor. In English, October. In Hindi, October. In Khasi, Risau. Sngabha yakar rukom pronounce khnang bapin sngothubha. Tadaka English, October. Daka Hindi, October. October. Haka Khasi, Risau. Oktober kemud Oktober haka Hindi haka Khasi pat kemud Risau. In English, November. In Hindi, November. In Khasi, Naivieng. Sngabha khnang bapin sngothubha. Okay, tadaka English, November. Kabamud haka Hindi, November. November. Haka Khasi pat kemud Naivieng. November kemud November haka Hindi haka Khasi pat kemud Ubenai Naivieng. In English, December. In Hindi, December. In Khasi, no pra. Kenma bahai kane bat sngabha yaka rukom pronounce daka English, December. Haka Hindi, December. Haka Khasi, no pra. Kenma bahai kane haka English, December. Kabumud haka Hindi, December. Haka Khasi pat kemud no pra. Menta ngilas ngothu ba haka shisnam don khat artli kibnai. Tadaka English nginong kumne, there are 12 months in a year. Kabumud haka Hindi, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं. Haka Khasi pat kemud haka shisnam don khat ar benai. Kenma bahai kane haka English, there are 12 months in a year. Kabumud haka Hindi, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं. Haka Khasi pat kemud haka shisnam don khat ar benai. In a year kemud एक वर्ष haka Hindi haka Khasi pat kemud haka shisnam. In a year kemud एक वर्ष haka Hindi haka Khasi kemud haka shisnam. Tadaka English, 12 month. Kabumud haka Hindi 12 महीने. Haka Khasi pat kemud khat ar benai. Month kemud महीने haka Hindi haka Khasi pat kemud benai. In English, 12. In Hindi, 12. Haka Khasi pat kemud khat ar. 12 kemud 12 haka Hindi haka Khasi pat kemud khat ar. Telada pikwa bantip shushu yakin number ki video skila don te phila ban page ngala dap translate yakin number nadu 0 hadu chispa te phila ban page bat nang yakin number nadu not hadu chispa. In English, my birthday is in March. Kabumud haka Hindi, मेरा जन्मदिन मार्च में है. Haka Khasi pat kemud ka sngikha jonga kan long ha u benai leber. Snga bahai kane yola se phin don kam ban yathu yakiwe yaka sngikha jongpi haka ktin English bat haka ktin Hindi. Snga bahai snga bha khnang bapin sngothubha. Okay, tadaka English, my birthday is in March. Kabumud haka Hindi, मेरा जन्मदिन मार्च में है. Haka Khasi pat kemud ka sngikha jonga kan long ha u benai leber. Tahangne birthday kemud जन्मदिन haka Hindi haka Khasi pat kemud ka sngikha. Birthday kemud जन्मदिन haka Hindi haka Khasi pat kemud ka
sngi kha nga kermen scam ba phila nang bat phila tip ka to ka nilang ba kaneka beginners level 3 days of the week and month of the year ka days of the week ka dei ka lenong ka ban kong ka ne ka month of the year ka dei ka lenong ka ba ar tela da phim pat dapai ya ka lenong ka ban kong snga ba dei ban pe khnang ba phin la ya ki sngi bat tip ya ki sngi jong ka tayo te ya ka bam ta tang hang ni hi ngan sai kan du bat phi ha ka we pat ka video so stay safe and keep on learning.